Nag-build sila og trampoline, guys. Hi, guys. May lag magkadimao ning duha. It's gross, no? Nice, screw? There is, uy, imposible walay screw. Yabang ni sila. Ipalit ning Frank. Tapos, ay wala na. Makita. Tapos sila kung gipabuild kay gikapoy ko gikan ko nagkuan, guys. Gikan ko nagtrabaho. Yan oh. Sila kung pabuild gusto man sila mo ambak di. Ipabuild ko di sila kapaabot sa ni Frank ugma. Oh. Tanaw ra ko nila. Kadimao ba sila? Oh. Build. Humana mo sa inyong assignment? Ako nagkaon ko diri kuan. Hopay pag humana ko kaon. Oh, screw o. Taka-taka ang sila wala screw. Si Ila, master yan siya mag-build ba. Unay talent ni Ila ng build. Bisag sa IKEA. Order na ko sa IKEA siya pwede build. Tiwaso na ito yung harvest ni. Yung birni, guys. Wala na may nabilin. So, tiwaso na ito. Pa'y nabilin kag ginagmay. Tiwaso na ito harvest. So. Tapos butang na ito diri. Naisulod unya. Paman siguro diri. Ang uban o nangalaya guys o kasi wala na harvest tapos ang init. Kaon si Mayor ani ba? Harvest na nato para dili sayang. Wala naman siguro. Oh, nangahulog ang uban. Hulog guys. Gusto man mangambak. Gusto ambak pa mo? Ya, dan bate po din papa mo. Ya, di ka mo build na. You have to be the most strong. Di man gyud sila magpaabot ni Frank ugma. Mayor. So, sila i-build. I-time-lapse na ako guys kung magkadimao ba ning duha. Time-lapse ko kayo para kung malaman natin kung magkadimao ba ning duha. So, wala na build. Kay dili pwede sila mahimo. Ganina ramig inano. Na-pick up ko na pala si si Francine at Francis. Si Francine na sa loob nag-toilet, nagpipi. Say hi, Francis. Hi. You need Frank on that. Hindi namin kaya, guys. Ano kasi siya? It's on side. Why? There's something there? Yeah. Okay. Pamubo magtanom ha. Kay hilaya. Wasserschlacht machen mit Ballons. What? Wo gibt's Ballons, ne? Ja, diese Birthday-Ballons. Nein, das geht doch nicht. Doch. Wenn die richtig auf dem Boden haben. Bulingit kay si Francis pag human sa kindergarten, oh. Beep beep. Pip pip. Pula-pula kay hastang inita, guys. Huy! Guba. Yun na dong. Guba na ni. Guba. Langzam. Mama is not gonna buy you another toy. Yeah. Oy, tablet o mainitan. So guys, yeah, that's your Barbie. Nansin. So, nagluto bi ako kuan. Naglata kog baka bisag hastang inita.
So magpaabot mi ni Mayor kay dili siya kaya guys, kasi bugat kaayo, tapos kailangan siya kailangan og strong people ato. Ni ako di pud otro pug ko way kusog Nagluto ko og baka. Pero akong gihinayan, like slow cook na ko siya para humok talaga ba. Ligoon ako ting dalawa, pero palaruin ko muna sila sa labas. Bas pasit. What? Bas pasit. Baru. So. Awa. Basta. Sige, Francine. Show, Francine. My tummy? No, the water. The water. Nagdula. Pinalaro ko muna. What, Francis? So, is that... Kita nyo guys, ang tubig. Yeah? It's fertig? Let's lie down, Mama. It's fertig yet? Na human gid taw nila, ning kamot gid sila. Dako man day kayo ni. So gross. Bas pasit. The water? Are you afraid? It's okay dong. Hansin. Look at the pool. Yeah. I want to see where the pool haven't died. Nagdula. Mala kayo ang kuan ang grass nangamatay tungod sa kainit. Oh. Human nila naningkam. Dili na kailangan screw? Nein, das kommt noch am Ende, ja. Huh? What, Francis? You gonna jump there, Francis. Guck mal, they're making a... Das da doch. Guys, nagpakaon ko sa duha. Ang sudan is sabaw sa baka. Hi. This is Francine and Francis. Kumakain sila dalawa. Yeah, kumakain. Pinakain ko. Is it yummy, Mama cook na? Off pa ako bukas guys, 3 days off ako. So, matiman ako mga bata ayo. Gutom kayo si Francis, hindi kamo na gyud siya. Sabi niya gutom na daw kay siya, gusto niya kumain. Ani si Francine siya na naghungit. Ipanggutom ni, hindi talaga to kumain sa ano ba? Sa kindergarten ba, wani tarong kaon dito guro ba? Kaya pag andito ako guys sa gabi, nagluluto talaga ako ng rice and sabaw, yun yung mga pinapakain ko sa kanila. At kasi ang dalawa guys, ilat ba ni sa hindi pa tapos dun. Pinapanood ko ng TV. Pagkatapos nito, kain at 7, patulugin ko na to silang dalawa. Sabaw. Hilig yung sabaw ni si Francis, kinisag sabaw. Sabaw. Sayo ni, maaga itong matutulog kasi hindi nagnanap to. Tapos, laroy kini sila. Sa kindergarten, laroy. Nanonood ng tayo bus. Tayo. Oh, the same as your auto. Girl. Oh, the same. Yeah, the same.
Susubuan ko si Francis kasi naligo na tong dalawa guys. Pag mahugaw ni, kapoy nagsigig hipok, limpyo na po. So, tapos milk na lang dahil pagkagabi before matulog. Then salt na, ayan na. Ayan na. Ay, salt gihapon. Salt gihapon. Di ba do? Salt gihapon ang ulam. Sa Thursday late shift ako. So alas 2 ako doon, pero 2 PM ata. Late spate. No, hindi ako spate. Ano pala ako? Spate ako pero mas maaga kasi S1 ako. So 1:30 ako mag-start. So at 12 umaalis na ako dito sa bahay guys para maaga ako. So para hindi ako nagmamadali just in case na ma-cancel yung bus or yung train para para safe lagi sa biyahe. So ayun. Human gyud nila guys. Nahuman gyud nila. Oh, kukmal oh. Gloves, then makdas richtig da so Morgan Papa will fertig das. Oh, morg bata. Ja, Budin ist nass, weil ich habe das sauber gemacht. Francine, komm now, Francine. Schläf jetzt. Schlafen. Ibutan sa ibabaw ang kuan, ang karton ikuan. Dire ibutan sa lamisa ang kuan para ugma tiwason na ni Frank. Then das the Andre ligda in the kuan. Plastic papier. Is that the stairs? Yup. Walay screw, dili kompleto. Das. Nahuman gyud nila oh. Naning kamot gyud sila taon para sa kuan. Makaambak karon na napa man tay ugma. Tas ang bike o ikuan na itarong ng bike. Pansin ka man oh. Patulog si Francis, natulog na. Si Fancy na lang akong patulgon. Soll ich das wegschmeißen? Ja. Das? Ja. Warum nicht? Ja, nee. In a plastic dye. Come now, Francine. No. Up to 100 kilos. Kambak dita diri. Oh. Up to maximum 100 kilos. Kambak pati si Mayor diri. Close it. Okay. Can you close it? Ja, Papier. Aber, warte mal. The kleine liegt in Papier, aber das macht es together. Weil das ist nichts ko an die. Ein Plastik das in the andere. Come now, Francine. This. Look. May lang man is lag permiro. Pag magdugay na di naman ni mangambak dire. Ich kann das nicht. Ist stecken geblieben. Sticky. Geh in the other side. Geh in the other side. Other side. Aha, ang kuan ulo. So come now, Francine. And so, when I'm open. Wala pa nataod ang stairs. Ang stairs na lang ang wala nataod. Okay. Si Mayor na niyan bukas. So come on now, Francine. May kindergarten man si Francine bukas. Tinapos nila talaga ba? Yung dalawa oh. Aw pasin sa beer ni dahil maputol ang buang punuan dahil. No, I cannot reach B. You have to wait B until Ate Ella and Vanessa fertig. Okay? They will go inside again. They will go. I'll pass in your fingers. I'll pass in your finger. So. Ne. So. So. May ni kafe. May kape man ko diri. Was magst du? Es steht nicht. Hm? Es kann nicht stehen. Who knows?
Lipay juga siya eh. What shall we do? What shall we do? We can't do anything in the heaven. Like that's okay. Let it go. Even though that's your airplane. Yeah, there's an airplane. But he was slow. Yeah. And I don't hear sound. Stop right there. Airplane. He's gonna see you.